Nijangkar Benglong Lakhai si Dwaramla constituency ke parlo lang taralong ke padopon Kt.Sumila Ronghangpi amen pen ke kimpi pon late Sumila Ronghangpi Memorial Residential High School piningan ningkan kethom nang plengsi arani grade arani ningkan kethom ke chok talon pon Bangso Ingdeng kethom Kt.Sumila Ronghangpi Memorial Residential High School mahang kethek arani ketalon pon long aluhiaman pengpen Karbianglong Autonomous Council Prabhat Chandra Taro KSAMI Samson Teron KAWJF President Violet BP Assistant Inspector Education Department Katharson Ingti Lapen hadak Kicharli Osumar Apia Potum Chetong Dudrinti Labangso Third Foundation Day ketalon pon along Kt.Sumila Ronghangpi kumlin stame Karbianglong Autonomous Council Prabhat Chandra Taro rideng pen ingkupon itu na cari bangku kanti itu nangkitan bangku itu ekonomi pula sekarang ada lingarong cipi jualan protected rated ikan anteng lelet media pun tu itu kadang kami dah terbang bukan pertemuan dia pun bersini sini kadang kami ada kecuali bangku pertemuan macam langsung hong jalan ke bangku ini teman kan baru memang ciri kita kita bersini asik kita bincang tentang problem Unana ke prapeno sumartum Halloween pen ke wanga tumaphan dagamat kido ke thakjia de mate hostel hem nang kimpi popua sonte me parji pusi hadak school headmaster Babu Singh Ronghang ahin pen Karbianglong Autonomous Council kacharia long ke thege dinga tumaphan chuning rip padopon anapang ke dilitum ladang ke Charlie Bong residence resident 1 ansing sabat jong si itum ladang hostel facility yang sudah sonte ansu student sekolah kami om jilang Olukunci pen hemari rong par Karbianglong live